Dobroveče svima, drago mi je što ste došli na našu radionicu Govori latinski da te razume ceo svet. Ova radionica je napravljena u okviru naše gostujuće izložbe Femina Balkanika, mater matrona Augusta Dea, žena na Balkanu u antičkom dobu, koja nam dolazi iz Narodnog muzeja Srbije. U okviru ove izložbe bavili smo se različitom tematikom vezanom za žene, pa smo došli do toga da želimo da se bavimo ženom u rimskoj književnosti. Danas sa nama imamo dve gimnazije, jedna je naša gimnazija iz Kraljeva, imamo učenike 4. razreda, jel da? I imamo učenike 2. razreda gimnazije iz Vrnjačke Banje. Posebno nam je isto takođe drago što su oni naši gosti. I danas će se oni baviti jednom jako interesantnom temom koja je vezana za žene u rimskoj književnosti. Zašto se radionica zove Govori latinski da te razume ceo svet? Zbog toga što je latinski bio administrativni jezik Rimskog carstva. Rimsko carstvo se prostiralo na skoro 3 kontinenta i trajalo je izuzetno dugo. Latinski jezik je osnova za više od par svetskih jezika, tako da ostaje izuzetno bitan i nama, jako vidjet ćemo, zvuči melodično i lepo, tako da danas ćete imati priliku da i čujete latinski jezik u onoj njegovoj najlepšoj formi, a to je rimska lirska poezija. Tako da za početak možemo da čujemo naše gimnazijalce iz Vrnjačke Banje koji će nam reći nešto o Katulu i onome što ćemo čuti danas, što ćemo čuti od strane naših gimnazijalaca iz Kraljeva. I svojevremeno on je bio predstavnik poetske grupe neoretičara, odnosno neoteričara. To su bili novi pesnici koji su se ugledali na poeziju aleksandrijske kulture. Samim time veliki broj njegovih inspiracija i dela je zapravo dolazio po ugledu na poeziju Alkeja i Safo. Danas za njegovo stvaralaštvo možemo da kažemo da se nalazi na sredini puta između tradicionalne rimske poezije i novih tokova, onoga što zovemo zlatnim dobom rimske književnosti. On će nam pisati epo Peleju i Tetidi, iako je on uglavnom bio poznat po svojim lirskim pesmama. U njima on peva o iskrenim ličnim osjećanjima, peva o prijateljstvu, plotskim strastima, gozbama, ali peva i o političkim satirama. Njegove pesme u velikoj meri su bile inspirisane zapravo njegovom neuzvraćenom ljubavlju prema Klodiji, koja je bila sestra narodnog tribuna Marka Klodija i on je u čast Safire nju nazvao lezbija. I o njegovom životu najviše saznajemo iz njegove poezije. Bio je rimski elegičar i lirski pesnik i jedan je od najvećih predstavnika neoterije. U rimsku književnost unio je originalnost intimnog doživlja i sugestivnost u izražavanju poruka. Novina njegovog stila je svojstvena i vulgarna leksika kojom on izražava svoj temperament i to ga čini veoma zanimljivim i posebnim pesnikom. Katul je više bio zainteresovan za književnost i hedonizam nego za politiku koju mu je Rim pružao. Ljubavne avanture sa udatim ženama dodatno su uticale na njegovu poeziju, te samim tim njegove strastvene pesme su ga učinile najznačajnijim pesnikom tog vremena. U Rimu upoznaje Klodiju, ženu Kvinta Metela Celera, a sestru Publija Klodija Pulhera, koji se zaljubio. Njihova ljubavna afera obeležit će njegovo stvaralaštvo, te o njegovim pesmama on ju naziva lezbija u čast pesnikinje Safo sa ostrva Lesbos. Možemo da pređemo na naše gimnazijalce koji će nam recitovati Katulove pesme o lezbiji, tačnije Klodiji, ali ono što pre svega želim da kažem, što sam malo pre zaboravila, je da želim da se zahvalim pre svega Sanji Bižić, profesorici francuskog jezika u gimnaziji Kraljevo, i Slađani Opačić, profesorici latinskog jezika u gimnaziji Vrnjačka Banja, koje su ovde radile sa našim gimnazijalcima i koje su nam omogućile da napravimo ovu radionicu za vas. Izvolite. Ille mi par esse deo videtur, ille si fas est superare divos, qui sedens adversus identidem te spectat et audit, dulce ridentem, misero quod omnis eripit sensus mihi,
Nam simulte lesbia aspexi nihil est super mi. Lingua sed torpet, tenuis sub artus, flama demanat sonitus uopte, tintinat aures gemina teguntur lumina nocte. Otium catule tibi molestum est, otio exultas nimiumque gestis, otium et reges prius et beatas perdidi turbes. Dakle, otpočeli smo od 51. pesmom iz Catulove zbirke Carmina, zato što je to pesma koja je zapravo prepev Sapfine pesme o kojoj smo malo prečuli od gimnazijalaca iz Vrnjačke Banje, na koju se Catul ugledao. Sapfo je bila pesnikinja koja je živela na ostrvu Lesbos i koja je bila uzor rimskim liričarima i njegov prepev ove pesme, dakle, vrlo liči zapravo na pesmu na grčkom jeziku i ovom pesmom i počinje zbirka koju Staša drži u rukama. Dakle, počeli smo zato od 51. a nastavit ćemo sa 5. Jednak Bogu čini mi se, ili od višnjih i veći, ako sme se reći. One što sprem tebe sedi stalno, gledate i sluša. Smeh tvoj slatki, sva su mi čula jadno, obuzeta tebe čim spazih lezbio, ja onemeh. Jezik hoče mi se, plamen blagi kroz kosti se širi, vlastitim šumom uši zuje, a tama noćna oba oka skri. Dokolica Catule, nesnosna je tebi, od nje mahnitaš, za nedostižnim žudiš. Dokolica nekad znala je da satre kraljeve i gradove moćne. Možemo uočiti u ovoj pesmi da je glavni motiv Catulova fizička ljubomora na onoga koji je u lezbijenoj prisutnosti. Zanimljivo je da je ovde Catul upotrebljavao pokaznu zamenicu ile, tako da je on zapravo promatrač, te misli na konkretnu osobu na kojoj je ljubomoran. Međutim, nije je imenovao. Takođe je vidljivo da Catul ovde opisuje ne samo lezbijnu fizičku lepotu, već i njenu karakteristiku i njeno ponašanje, što postiče izrazom dulce ridente. Catul je dakle ljubomoran na onoga koji sedi nasuprot lezbije, što je vidljivo u opisu gde ga pokazuje ravnim ili višim od bogova. Njegova ljubomora tolika je da na nekim mestima doseže i patnju koja je iskazana izrazom Mizeru Mihi. Osim toga, motiv fizičkog izgaranja uočljiv je takođe u izrazima koji se nižu u ostatku pesme. Lingua torpet, flama demanat, tintinat aures te lumina teguntur. Drugim rečima, čim Catul ugleda lezbiju, njemu se ukoči jezik, odzvanju mu uši i sklapaju mu se oči. On dakle doživljava nesvesticu u lezbijnom prisustvu. Catul u ovoj pesmi ne izražava samo fizičku, već i duhovnu privrženost, koja je u ovom slučaju izražena ljubomorom, a premda spomenuti motivi upućuju na tuđnju i strast prema lezbiji. Oni se mogu interpretirati i kao Catulovi unutrašnji osjećaj koji se javljaju prilikom ljubomore, pa možemo zaključiti da je Catul zapravo i u ljubomori veoma direktan i osetljiv kada se radi o izražavanju osjećanja. U pitanju je Catulova 5. pesma. Vivamus mea lesbia, atque amemus, rumoresque senum severiorum omnes unius estimemus assis. Soles occidere et redire possunt, nobis cum semel occidit brevis lux. Nox es perpetua undormienda, da mi basia mille de indecentum, de in mille altera de in secunda centum, de in usque altera mille de indecentum, de in cum milia multa fecerimus, contrubabimus illa nesciamus, aut nec vis malus invidere possit, cum tantum sciat esse basiorum. Živimo i volimo se, lezbijo moja, na zlurad mrmor staraca krotih, ni prebijene nemojmo dati pare. Zalazi sunce i opet se rađa, a iskre naše blesak je kratak. U tmini bez kraja spiti se mora. Na 1000 celova još 100 mi daj, pa 1000 novu i daj 100 pride, pa 1000 još i 100 ušte. Poljubce naše kad skupimo silne, smešemo onda sve ih bez reda. Broja danjinog ne zna se više, zavist i urok ne mogu im ništa. Osnovne karakteristike po kojima se lezbija, odnosno Klodija, bila poznata, bile su pre svega njena lepota i nevernost mužu,
a jedan od glavnih izvora koji ukazuju na to da lezbija oličava Klodiju bilo je Ciceronovo delo. Catulova ljubavna tema se može svrstati u pesme čiji su glavni motivi ljubavni zanos, ljubomora i razočarenje. I lezbija je okarakterisana u skladu sa otmenošću tadašnjeg društva, gde je akcenat bio na lepom ponašanju, držanju i inteligenciji, koji se izražava kroz lepotu držanja i elokvenciju. Stoga Catul ističe pre svega ženstvenost i šarm kao glavne karakteristike u odnosu na izgled i fizičke osobine. Ovo je jedna u nizu Catulovih ljubavnih pesama posvećene lezbiji. Kako je nazvao Klodiju u čast Safo, lezbija je bila sa ostrava Lesbos. Na taj način pesnik povezuje izmišljenu lepoticu lezbiju sa stvarnom ženom za kojom pati. Pesnik peva o svojoj strasnoj ljubavi prema lezbiji, u kojoj njih dvoje nailaze na zavist okoline. Ova poetska slika govori o količini strasti zaljubljenih ljudi koji su slepi i gluvi za svoju okolinu i vide samo jedni druge. Catul je svestan da zaljubljeni ljubavnici umeju da budu veoma strogi prema okolini i da ih društvo zbog toga kritikuje, ali ipak u ovoj pesmi želi da poruči zajednicima da sami brinu o svojim brigama i puste da se ljudi vole. Život lezbija neka ljubav bude uvodi sažimanje pesnikove vizije života u kojoj ljubav pruža radost pesniku. Zaljubljena lezbija nema pojma o ljudskim čulima, nikog ne vidi i ne čuje, a vreme je za njih izgubilo smisla. Sunce zalazi pa opet izlazi. Motiv prolaznosti života govori da su ljubavnici još uvek svesni da vreme prolazi, da neće trajati večno, što bi oni voleli. A kratkoidna svetlost dana našega smenjuje večna noć i neispavani snovi. Svetlost je simbol uzvišenosti ljubavne strasti koju ljubavnici osjećaju, a sve deluje kao san bez buđenja. Ljubav je simbol dana, a život bez ljubavi je simbol noći. Ono što je Safo pevalo u ljubavnoj strasti, Catul je u velikoj meri uspeo da prenese u svoju poeziju i svoje stihove. Za oba pesnika ljubav je bila ta koja umrtvljuje sva čula, od koje čovek gubi razum i počinje da ludi. Catul naglasak ljubavne strasti postiže misaonom šalom u kojoj nabraja stotine hiljade razmenjenih poljubaca kojima će mešajući ih stati na kraj svim zlim zavednicima. Pesma je napisana u duhovitom, gotovo šaljivom tonu koji odaje optimizam i euforiju ljubavne strasti. Govori o dve strane medalje zaljubljenog čoveka. Njemu je sve lepo i sve deluje ružičasto, dok ljudima koji ga posmatraju to deluje ludo. Catul je u mnogim svojim pesmama pokrio obrazac ljubavne zaljubljenosti, ali u nekim od njih nećemo naći tako optimističan ton ostvarene ljubavi. U prvom stihu autor podstiče uživanje pomoću adhortativnog konjuktiva glagola vivere i amare. Isto tako svoju voljenu naziva lezbija, što nas navodi na uverenje da je ona inspiracija za njegovu poeziju. Iz stihova je vidljivo da Catul osuđuje zlonamerne komentare starešina, senum severiorum, koji su zastupali stare moralne vrednosti. Naime, u Rimu se u to vreme od muškarca očekivalo da bude aktivan u političkom životu, dok je neko ludovanje za devojkama važilo za neki mladalački hir. Pesma je pre svega podeljena na 3 dela. U prvom delu to je prvi stih koji ukazuje na glavnu temu pesme, odnosno poeziju na ljubavno uživanje. Drugi deo, to su stihovi od 2. do 6. koji objašnjavaju razloge zbog kojih bi lezbija trebalo da ide sa Catulom i na kraju preostali stihovi nude još jedan poziv na uživanje koji niko neće moći da uništi. Koliko je Catul imao godina kad je napisao ove pesme, zbog toga što deluje kao da je bio jako ludo zaljubljen. Tako da, hvala vam puno što ste se potrudili. Sada otvaramo malo diskusiju i ono što bih ja voljela da pitam profesoricu Slađanu, a to je mesto žene u rimskoj književnosti. Koje je bilo? Na koji način su pesnici posmatrali ženu? Pa u različitim periodima različito su i posmatrali. Ono što je bila primarna uloga žene je da, naravno, vodi domaćinstvo i to se negde očekivalo od nje i da to radi, naravno, uspešno. Jer ako krenemo od korena
nastanka rimske književnosti. Krenut ćemo o tim šaljevim pesmama koje su nastajale na njivama, kao epitafi na nadgrobnim spomenicima i ostalo. Znači, krenuli smo u jednu priču koja traje 12 vekova i tak položaj žene se i menjao u tom periodu. U jednom momentu ćerke su imale potpuno ista prava kao i sinovi, to je sigurno. Otac je imao prava, naravno, da, ako premine otac, naravno, da je i ćerka imala ista prava kao i sin. Nepisano je negde pravilo, želeli su to da promene u nekim zakonima, da li su uspeli u praksi, pitanje. Ako gledamo, jedan život žene zavisi u kom soju društva je živela, mogo je da bude lagodan, a mogo je da bude jako težak. Pratimo kroz učenje latinskog jezika da su i dečaci i devojčice mogli da obezbede obrazovanje, ali ono što je limitirano za devojčice da do 12. godine su mogle da se bave obrazovanjem, to se smatralo dovoljnim i negde su se već pripremale za veritbu ili udaju koja je u to vreme već sa 14 godina mogla da se realizuje i smatralo se da udaja do 16. godine ide, gde su dečaci nastavljali svoje školovanje, a recimo devojčice su jedino iz bogatih kuća mogle da nastave svoje školovanje, tako da već vidimo taj lagodan život možda u položaju žene upravo u bogatim porodicama. Međutim, vremenom su se žene izborile negde za sebe. Imamo primere mi uopšte u rimskoj istoriji da je žena nastupila na sudu i da je branila samu sebe, nije želela da ima advokata i naravno pamtit ćemo takve žene kao što je Mezija, koja je uspela, naravno, da se spasi kazne. Govorništvo je uvek pripadalo muškarcima, ali su žene želele da ih prate, međutim, nije im bilo omogućeno. U kom smislu? Jednostavno nisu imale vremena od svojih kućnih obaveza, odgajanja dece, od pratnje svojih supruga, naravno u tom političkom svetu da im budu negde podrška, ali su se vremenom negde pojedini primjeri u stvari izdvajali. Pa ste mogli da pročitate kroz rimsku istoriju da su žene želele da uđu u brak tako što su dobro poznavale grčku filozofiju, pa su poznavali istoriju, pa su znale veštinu govorništva. Prosto nekakva težnja je postojala kod žene da parira muškarcu, naravno, pitanje koliko su uspele, ja verujem da je uvek bilo izuzetaka, ali je položaj žena, mi ako gledamo, deluje onako kao da nisu imali nikakva prava, međutim, ako uđemo malo dalje u neku priču i ako analiziramo, mislim da su prava postojala, bar zvanično u zakonima, sada da li su se realizovala, da li nisu, to najbolje oni znaju, što bi se reklo. Pomenut ćemo sve, čak i nasilje u porodici zvanično je bilo zabranjeno i u zakoniku, ali je pitanje, kao i danas, da li žene preživljavaju sve to, iako je zabranjeno. Znači, mislim da se negde rimska žena izborila za neka svoja prava kao epilog ove priče. Ono što me takođe zanima je zapravo na koji način su pesnici videli ženu. Mi sad vidimo ovde da je Katul video svoju voljenu i kao izvor i ljubavi i patnje u isto vreme, ali šta je žena predstavljala u samoj rimskoj književnosti, u samoj rimskoj poeziji za pesnike? Sanja, jel bi odgovorila na to? Mislim, posebno vezano za Katula i njegov odnos prema Klaudiji. Dakle, Katul u svojoj poeziji pre svega govori o toj jednoj ženi, a to je Klodija, koju on naziva lezbija, zato što nije smeo da je nazove pravim imenom, jer je ona bila udata žena, a lezbija mu je dobro poslužila kao pseudonim. Međutim, kada on saznaje ko je zapravo lezbija, da je ona njemu neverna, on tu i koristi neke pogrdne reči, tako da nije sve ovo kao što ste sad čuli ove dve pesme. One su, mislim, taj prvi deo zbirke, to su najlepše ljubavne pesme, ali nakon toga vidjet ćete da nije baš tako. Ima i tu nekih pesama sa tim lascivnim delovima, tako da preporučujem da samo pročitate prvi deo.
Ono što sam ja pronašla kada sam malo istraživala o ovoj tematici je to da su žene u rimskoj književnosti posmatrane na više načina. Prvo su bile kao muzej inspiracija muškarcima, zatim bile su posmatrane baš to kao što ste rekli, kao uzor koji su žene majke, ali takođe boginje su bile korišćene u samoj rimskoj književnosti kao jedan od vidova i načina kako su žene predstavljane. Naprimjer, tamo vidjet ćete u poslednjoj sali da postoji jedan pehar sa Arijadnom i Dionisom. To je bila, koliko se meni čini, jedna od velikih tema vezanih za rimsku književnost i to su zapravo te žene, boginje koje su bile i te uzorne priče vezane za njih. Ostavljena Arijadna koja pati na ostrvu sama i koju spašava bog Dionis, je baš u Katulovoj poeziji, čini mi se, negde pomenuta kao primer žene koja je preemotivna i koja svoj neki bes zbog toga što je ostavljena pokušava da pokaže na sve načine, ali onda spašena od drugog muškarca. Slađana, možete da nam kažete nešto vezano za to kako su žene viđene od strane pesnika? Pa, lepo ste rekli, žena, odnosno boginje su bile u svakom slučaju muze, odnosno inspiracije određenim pesnicima, ali ćemo opet da se vratimo na razvoj same rimske poezije. Krenuli smo sa nekom siromašnom, da kažem, prozom, sa nekim šaljivim tekstovima, pa smo došli u jedno doba gde u stvari, kako su Rimljani krenuli u svoje osvajanja i izlazak, u stvari, mislim da je negde započeto punskim ratovima i u stvari je taj dodir sa Sredozemljem u stvari kod njih ostavio velikog traga i naravno ono što pripisuju u stvari Rimljanima da su u mnogo čemu kopirali Grke. Negde imam utisak, čitajući puno spisa, da su želeli da ostave svoju originalnost ipak na neki svoj način. Ako mi hronološki pratimo, Grci su bili izuzetno čuveni po pisanju tragedija, znači dramskih tekstova. Rimljani su napravili jednu novu notu, a to je komedija, takozvana palijata, i mi imamo danas priliku da koristimo udžbenik gde nam je glavni lik Tranion, upravo iz Plautove komedije i naravno mi na jedan interesantan način pratimo te gramatičke partije. Nemamo toliko dodira naravno sa poezijom, osim deo kada radimo konjuktiv i kada pominjemo Katulove stihove i to nam je otprilike bila spona i za ovu radionicu. Mišljenja sam da će boginje, da su uvek bile i ostale. Znači, ta poezija je doživela stvarno taj veliki procvat u to zlatno doba Rima, kada su u suštini krenula ta osvajanja i izlazak sa svoje teritorije, ali su nekako, da je Katul obeležio, kao i Ovidije, sa svojim stihovima taj period zlatan što se poezije tiče. Proza je i dalje tu manjkala. Ono što je njima otvorilo prozu, to je govorništvo. Znači, posle ide već Ciceronovo doba kada se bore da od običnog govora naprave je nešto interesantno. Tako da, ipak neko uvažavanje od strane muškog sveta, verovaćemo da su kroz te boginje, u stvari kroz tu inspiraciju, u stvari žene se nekako borile i za svoj položaj u društvu i da je to jako značajno za rimsku književnost. Kao poslednji deo radionice potrebno nam je da znamo šta je vama to što se dopada u Katulovoj poeziji i šta je to što možete da primetite, što vam je poznato, šta ste izvukli kao neke univerzalne pouke. Vidim kako me gledate, morate da mi kažete, morate nešto bar da mi kažete na tu temu. Ajde. Ti si u manjini. Sad, nešto što bi mogo da zaključim je to, mislim, kada čitamo Katulovu poeziju, mi vidimo koliko on ujedno i veliča i naravno kroz progresiju cele, da kažemo, priče, ako znamo pozadinu, kako se njegovo mišljenje menja i to je nešto što ja mislim da je lepo opisano. Mislim,
naravno, pogrdno je opisano, ali mislim da se vidi lepa progresija između ljubavi do neke nezavisti, ali mržnje čak, tako da to je... Da on kaže čak volim i mrzim u isto vreme. Da, na to se i odnos, tako da to je nešto što sam ja, mogu samo da kažem, tako da... Love and hate. Da. Pa, ono što sam ja mogla da primetim, pored ovoga što je naravno Damir rekao, jeste da je svaka poezija naravno puna emocija, kakve god da su, ali se vidi da su jake i osete se kada god se sluša o njima. Naravno, sada možemo više da osetimo kada slušamo na srpskom nego na latinskom, jer bolje razumemo, ali oseti se dok se čitaju stihovi i dok se sluša. Pošto ste vi spremali to na latinskom i na srpskom, koliko možete da osetite latinski? Kako vam se latinski sviđa kao jezik? Pa, mislim, on je naravno Pošto je to naravno jezik koji osnova većine jezika, tako da na osnovu njega učimo i ostale jezike, ali što se tiče razumevanja i tu i tamo, jer dosta reči su nam nepoznati i onda ne možemo toliko da osetimo koliko osetimo emociju na srpskom, ali opet to kako čitaju i koliko su izraženi, oseti se svakako šta su htjeli da prenesu. Što se tiče latinskog jezika, iako je on zvanično mrtav jezik, on je i dalje živ, ali meni je asocijacija na latinski jezik više u neke, da kažem, naučne svrhe, profesionalne, za medicinu, za prava, tako da dok sam recitovala ovu pesmu nisam osetila tu emociju, a što se tiče pesama, to jest prevoda na srpski, lepo je prikazano da prosto kolika je razlika pre koliko vekova je ovo bilo u odnosu na danas, ali da se neke stvari ne menjaju. Tako da ljudi kada su zaljubljeni, kao što Damir rekao, posebno muškarci, budu divni i onda krenu da pljuju kada se polako odljubljuju. Tako da... Ja nisam konkretno na to mislio, ali... Tako je interpretirano, tako je shvaćeno. Ja se slažem sa Sofijom da više jezik ide uz neke naučne svrhe i meni će stvarno trebati u budućnosti, zbog toga ga i učim i vežbam. Što se tiče emocija, meni je bolje da neko ume da pokaže emocije nego da ih krije i to uglavnom pesnici i pisci rade. Meni nije bilo teško da naučim pesmu zato što je bila na našem jeziku, ali ne znam koliko bih se snašla na latinskom i to je to. Mada, što se tiče pesnika i njihovog poznavanja emocija, pošto ove godine imamo filozofiju i radili smo Sokrata, i kad je on ispitivao osobe koje treba da budu nosioci mudrosti, kad je pitao pesnike šta je za njih ljubav, sreća, oni su to u nekom trenutku inspiracije samo znali, tako da ni oni ne znaju da izražavaju emocije, nego u trenutku inspiracije ih samo stigne. Tako da... Hvala vam. Sada pređemo na naše mlade nade iz Vrnjačke gimnazije. Nemojte da se stidite. Vidite da možemo o svemu da pričamo ovde. Tako da, pošto vi ste se bavili više tumačenjem Katula, šta je to što se vama svidelo i samo se opustite, ali vi ste malo mlađe, pa ne morate da pazite toliko. Šta je to što se vama, kao univerzalna tema ljubavi? Pa meni je bilo interesantno na koji način je on opisivao ženu i sa kojom posvećenosti je on pisao tamo. To je to. Pa, prvo uopšte nije bitno u kom veku mi živimo. Ljudi će uvek biti isti i način na koji neke emocije se opisuju, to će uvek biti isto. I jedna stvar koja je njega prikazala jako lepo je to što on prikrio njeno ime, jer je znao da je bila udata, a sa druge strane bio dosta vulgaran u nekim delovima. Mislim, on je prikrio to što je bila udata, ali nije s udatom ženom. Pa, da. Moramo pisati.
Pa, mislim, ja sad moram da se ponovim, svi su uglavnom ponavljali to, a i meni se svidelo prvo to što bilo koje emocije da je opisivao, on je opisivao to sa dosta velikom jačinom i svidelo mi se takođe to što je na neki način, kako da kažem, opisao tu ljubav i svi smo mogli da se poistovetimo sa tim čak i ako je prošlo toliko vekova i nekako pokazuje da je ta neka suština u svemu tome ostala zapravo ista. Ja mislim na koliko god vekova da je prošlo i koliko god da se radi o ljubavi, da negde nije toliko isto kao što je bilo nekada, da recimo te neke prave vrednosti, te neka prava osjećanja koje su bila tada više uvažavana i da su tada više recimo možda muškarci posvećivali više i nekih kao sada pesama, pažnje i da su na neki, kako da kažem, lepši način iskazivali svoje osjećanja prema ženi nego kao što je to sada. Ne kažem da sada toga nema, ali izvinite. Ne kažem da toga sada nema, ali ima znatno manje, tako da na neki dobar način i na lep način on nju opisuje, ali to što se kaže da neke moralne stvari on je stavio sa strane, to što je tuđa žena i što je bio ljut na to što je ona već posvećivala pažnju svom mužu, tako da... Pa meni se svidelo to što je on zaštitio, mislim, nije rekao njeno pravo ime, a nije mi se svidelo to što je ipak bio sa udatom ženom. Ili ima još neko da kaže nešto na temu ljubavi i mržnje? Da sečemo, znači, da se ne upuštamo u diskusiju. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala vama pre svega zbog toga što ste došli na ovu našu radionicu i što ste podržali naše gimnazijalce. Opet, mnogo se zahvaljujemo gostima iz Vrnjačke banje i posebno zbog toga što ste tako mlade došle ste i bile ste hrabre da budete pred publikom i da podelite vaše tumačenje Katula. Hvala naravno našim iskusnim gimnazijalcima i profesorkama. Pa ćemo nastaviti saradnju. Ja se iskreno nadam da vas ovo nije odbilo od muzeja i da ćete nam doći ponovo, malo možda nekom privatnijem settingu, tako da još jedan put hvala. Dođite nam opet. Hvala svima. Da.